Kadochikov, com deporte. Falta 3 semanas para a pelea entre Manny Pacquiao e invicto americano Chris Algieri, campeão welterweight WBO. Pacquiao está spar hopi de DNA que ayer está spar com Victor Postol, contender número 1 de WBC Super Lightweight. Pacquiao estava sendo agressivo com a quebra na niche de Postol. Trainer Freddie Roger está derrotando Algieri. Nós estamos mais cerca para a pelea Mayweather contra Pacquiao. E era uma Dolphins com o dia especial de treino para toda categoria que também passar exame. A presença de Hopi Maior está mais chiquito, estamos fazendo o máximo esforço para treinar para exame, vai o melhor possível. Dahil na orang na bem chiquito, timida, agad ti mo siya grande tama ko timida, pero ora ko na bem chiquito 4 anos, ito ideal. Kaya na dahil si Hopi wega ko nang laga nang siya konose awa, oefening ng Euroseia, cultura say na, jay na nata gusto, nata bay mali in de overgroepen nang, nata bay siya ora hasi batipia, di batipia, nata bay eronchipia, ides nata bay mangpia, dus te ora nang yega pa a diploma. Assim na kunang bay in derde klas, minta kibuka kunang bay schoolzwemmen na ora, pero yan nata klay ora gawa. Ja, but nós tahaya man ya amit trago schoolzwemmen, kemen bataya vários emocionan kuta de club de natação de zwemblas. Ora ko nang bing sa kanos, nanting diploma ka ba dus. Ora na bay de grupo mahal to sa kanos. Ora bosti menos trabalho bisa kunang ora pa kumsa nang for di nada te pasinyalan. No menos ya, basta ya nos te ayuda na. So lo que te pasa si que nos tahaya Hopi Maior na yunan te den club de natação men de Dolphins, Akawendis, batahaya bang progressa, batahaya de Turtles. Hopi Maior ora ko na yunan bay den derde, e fout mas grande ko nang tahasta, nata stop emocionan di club. Dus passador ko emocionante din derde classe para zwemmen. Al contrario, batin ko lagi ke club, iya tabing ko school, ito stimulay mo siya mas lihe mo siya tabay kapta ikonan tamin, tabay mas lihe ora din sa club, tambe, ora di school, examen di school, ta ako bay, mayora na tingo paga pa ako bay, dus, esay, de parte bom. De parte bom, ora na klaka, na minsta sige bisa sinenta di ang club, tak bota doon e consejo pa na sige din club. Si, pasabatahay mo siya nang din club, portanto, tem bem diploma acabam, de oranje bij CDAF, en dan na school, en daar bewijs van deelname. De Hopi Maior te stop, querendo que school te doen na CDAF, pero door ko na school, ora nos te trainen afstand, nos te ayudan ko ng technique ko ni para ng club na da sige bij bong tambi ora. Dus tu dos trago outro. Trago outro. Si. Bom aqui na Aruba Dolphin, na school também, school também também bom. Si, teori kita andando bom com escola, mino porque tempo te comporta basta bom também, la mano também te basta bom, que me wape que da sina também. Dolphin tem seu invitational e fim de semana aqui na piscina olímpico Rolly Besle. E a reunião de ABA, para mim, se playoff semifinal também continuar, haverá mais reunião político com reunião que tem que tratar beisebol. De sakita dirigente de club na mais discussão político durante a reunião que tem que tratar beisebol. So nang que nós temos que com beisebol. Deste gente nang com cabeça frio, gente nang com que traja para beisebol. So okay, você mira com coisa da tour bruja tanto de club nang como dirigente nang. Ani?